Assalamualaikum. Lan gi paukar tang Hizbullah na haifade attack tauba adaraidi Iran Iraq ki makhoi gi hawjik ki lairiba group sina Israel de attack tauba madaraidi Al Qasim de attack tauba adadagi somdala agnu Qatar dagi Hamas ki mioi tanthokpa sine chingba paukar adum lai mayam da khangan jarakke madra gaza manung da kari oiri adagisu paukar lai adu so adum khangan jarakke mayam da to aham da Hizbullah de hoge Hizbullah na hujik 24 hours ki manung sida Stella Maris hariba naval base sida yam chawrba rocket attack am tawi aduga loina na Hizbullah na makhoi gi base am khak tasu chawrba base aikhoi gi Ramat David hariba base air base asida su asizo haifadani masida su Beres missile si yam toina kapchal ki lepta makai adre somnrabu Iraq ki makhoi kainumna su residence mahoi gi Iraq ki group tuna su drone amasung ayam bada Iraq sida gi di drone ni mohin tawjal laise drone si yam sathina makhoi gi note sida kapchal lakhi adre di somnrabu kam tawre hebda lan gi pawsi sengna hebda lan si fifam adumi cha de adumi akhoi gi lairiba country makhai ji hojik yamna chawna pawam se thokle Turkey gi taraf tagi khuchu khulai Israel gi makhuti holbagi adu gi su protest chawna tawri madre da hamde Spain gi su karigarno paw khar makhoi gi jahaz khar madu aikhoi Spain da lakhan lephan dabagi Spain port adu su paw kharam le je khuchu khulai purakpa Israel gi adu su paw khar lai madu song gi important website ta hairaga yamna important oire se hojik Qatar manung da thok le bawa thok sini ten chawrese adredi som do gaza manung da journalism su Israel gi IDF ne kaptan hatle journalism masing si yamla series michan yang khai gi na ya hel gramni journalist makhoi na gaza manung dhal se kare adu gumba journalist na makhoi gi mioi siba madre de explosive oiba hojik video footage mayamam leitrana ekhoi gi markaba teng pokhaiba vehicle pokhaiba adu gumdu mohoi mahiduna capture tawraga thadorok pana ba adu makhai du urega Israel gi mi se cam sire cam kanam to adu khang khinra na mohoina journalist makhai sira tainrega makhoi na hat pani loina adragi sonda Qatar lomdala ga Qatar da hojik America के दबाव तगी America के प्रेशर तगी कतर लेरबम होगी हमास की स्पोक्सपर्सन अदरेदी नाइनरिबा सेसफायर के अममा सिगी मी मैसे अमेरिका हारिम नुबो अदरा दुम फमजनन न होइना कोनजनरा थमलगदे कनागा सेसफायर तौने कनागा वांगांगने ने मखोइ बथुब द द्रै तान्थो ओ द्रै लोकथो वाइ दरा कतर ना दु हाइबगो लोगे द दुम लोकथोक लोगे द कतर नामक अमेरिका मथक सवाल हम थम्मी कनागनो हजिक सेसफायर ngang ne dar सेसफायर ngang ne bi mi makhai di nang loin hato khare Iran da so hatok le amad so hatok le adum nokhoi na bom lang thadna adredi kanam to dan loin hatok le na Qatar no wasima thangal li America me thakta to America na du sawal du gi jawab pirakte adredi yamna maru oibu pawm na bu Qatar da makhoi gi B-52 bomber du hana kharni mawang da pawm ta ki amani tani adura leptna le se madu amani tana tra hojik B-52 bomber se mari manga sokra hojaki Qatar gi moi American base le leptna leire se do makhoina hojik tawgar se kareno karim ta gyanam ta da lan se karimong dano makhoina chathaga na hairi se aduna hegi di pawdu si khaktani adu ai so chakkani banai thokani bi yam lai to ma amaro be aden he live sila aro adum paw se adum ai video do in pijra ga kharni se live sila pase nuai to mi kharam se yaura kari ga di message padan lai news ari du phajana patha de kanam to da na madu message padra su mayam sawi seng na da madu news ke paw pidra su mayam sawi aduna adum video to in sem jira ga su adum video photo khat nap chalega adura bet comment to bo kongayam su yaure madu ai na kanam da tai jabardasti tawjade ai video yang view kainam yang view haina yang dre seng bini nahi dai direct hairaga mayam do yang de bo kongai mi yaurde dum thokpi ko bera leite unsubscribe tawduna thokpi ko karim to sauje dai aduga pepa haina comment to menda ibiraktana karam do tawbigunu seng bini karega ibdi sida kanam tagi kaino ikhtiyar leita ba aina nambu akalbana ai video yang video yaroi haisu haibu sunatte adre nang na igi video yang ge haib sunate nahak na pamle yang view pangdre nang adum am subscribe to duna thokpai khoi bera lote ci gi business late adum harau boi mayam itaw mayam gi adum paw doi khoi loan chin adum translate tawraga khar khangjab tahal bani khangi brane taw sing aduni adura bet comment taw dana kanom taw dana adu mukrar to ngam bi no seng bini nahak su pangal musalman macha amni seng na ibda nang yang bra nungai jedre nang unsubscribe to duna thok nang bu padana kondana thamde seng bi direct wani indirect na tai CI gi business na te seng na ibda si adum harau boi mayam du nungai tabe adum paw se phongdok charemni to nangum ba ko to kya ma sigum bai khoi thieng na khram ni seng na ibda
से पैसा तालगे करोड़ करोड़ तालगे ने अदुम चैनल से कनम तो बवा नते तो मयाम ज्ञान तामिन से लोरे अदु होक्तनी तो नहीं कि आप जसी खक्तनी अदु नुगाइते मखोय लाइव त पाव फजना मेसेज पादन लय म तौदन लय ने मयाम हाइबी अदु इमोल जंदे सेंग नाइब द अदु वीडियो तो ने सेम जरागे खने मतुंग द लाइव लाकनी नहीं खने से थबुक चिल्ले अदु ने सेंग नाइब द अदु अस्सलाम वालेकुम।